Ngizothanda ukuthi ngikubingelela ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, uthande subscribe le channel and phinde uklikhe ibell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje izobe ikhuluma ngogugugumedo odlala indawo kaMamlambo kuZalo. Khumbula ukuthi kulezi inyanga endlule washiya kuZalo. I-reason yamenza ukuthi eshiye kuZalo ngenxa yokuthi upregnant. So khona isithombe sipostile Instagram wakhe athi lokho esitrenda esenza abantu abaningi impela ukuthi bekhulume. Since aba pregnant egugugumedo aza iposta ipicture yakhe labona la khona nesisakhe. But izolo ipostile ipicture yakhe impela imangaza abantu abaningi. And uthe mayiposta le picture wayeseyasho wathi usena 35 weeks pregnant, low 8 months. Abantu abaningi bathukileke impela lethamesha ukuthi yena una 8 months pregnant cause uZalo uhambe last month ngawo lapha noJanuary. Abantu abaningi bayibuza imibuzo hayibo isisakhe why besingabonakali kuZalo. Bayasho abanye ukuthi hayi lezi ngubo ade egqoka nani. Maybe wena ake wasibona isisakhe kuZalo, mina nje angaze nganothisa lutho up until yena azasho ukuthi ukhulelwe. So ngifuna ungitshele lapha ngani ukuthi wena ubusibona isisakhe kuZalo cause uthi usena 8 months. And if ubungasiboni futhi ungitshele bewuyoke impela indaba ade ikhulunywa izolo yakho uMamlambo impela ade lokho itrenda ukuthi hayibo antu usena 8 months next month nje uzothi 9 months. Ayikho abantu abaningi ade lokho bekhuluma ngayo ke le ndaba. Bengifuna nje uku-update haya ngalokho ucethu ungakhohlwa ukuthi ulike le video ayingithi nje. Danke, ngiyabonga.